we Prince Osu Asiedu na Osheno Ewotema Station na mame fanko Liberia na Liberia minor wo mo etuaba na ye kase no susuye ya mpanyefo ehwabato so ewo Liberia eche no ene se wo hwanim se enipa 2.4 million na ebeba abetoaba na emu no police stations awo mo etuaba no eye 5890 eho ene mmea ya hodo mo yiyesi ho no abato no wo mo edehye na omo chese obi a obekoso okwa akoto aba no ballot papers be ma papers ampanyefo din wo so ne ade no eye miensa na enchiremu no eni edi kan no eye presidential candidate de opese obedi wanim eso mampani no ne de baako na wo mo enso a wo mo ekose wo mo mrasibedwafo no eno so de wo mo ne na musifo ni nyina no enso eka ho na sesia no mampani a wote so seseye no eye kani footballer George Oponwia ene wote so na akansie no candidates makomaku dunkron na ene no esia kan no enne nti se opanyi George Wia eka ho a na chese candidates 20 aduno na contest ewo ene general election na ekoso ewo Liberia ni mu na eno edanchen so mo echese ECOWAS mpanyifo a akopiem ho no mo kwakwohwe se da bato no ho hye tie ene se dia ekono wo mo echese mo kopiem ewo Matilda Newport High School Police Station 1 besese man aduasa ansa na bato no ehase na ne saso no wo mo chese de omo hunu no kakra de omani aso no mreso ansa na wo mo behase ahoboa na omaye no na ekoyie pa eno edanchen so mo chese ne santene ya omanfo no ato ya ne nyina wodi mu atwense ebedru wo mo so na wo mato omaba no enye asemkuma eno de ekoso wo mo echese ansampo na nwotwe ebebo na chese no so ebo pa ho sema no aduasa no enipa dodo ya na ewo se wo mo eko na wokokohye etoto eniema no bibia da ne kwamu bibia wiedru a abato do ekoso enkosi se eneda no ebekọ na wieye na de chimu no omafro ebehunu empanyifo a wo mo so ehye na wo mo yi wo mo se wo mo di wo manim ewo abato nim we ene de ekoso ewo Liberia manimu a yedi mu nchemu ama yedi ani bekoso de akire na abato ne sunsanso bia